ka channel lo thlir tu te chipai le vekule ole voin chu somna dum do me ka donga Lash studio wa kaleng dona hi an signboard ania o chia duma feli host zeile feleme min milo kawa kan hai bai zoya Lash studio nei tu nu hi lalming moi ania umami tin ka komaya afel maya mindu saka chunga hianin kalom tak zatani chuanin Lash studio hi chan maria oma David's kitchen pia lokania signboard lian pen lotara andor na lai ta khi tlemin azu puk dewa wangin ka han chuk thla ke phe chuanin ka zong chan nal ma maya signboard ka ma sia what to go dor te kan nb zu ka chuanin kan kal thazela building Lash studio the building kan thlenga kan lut chho ta zela kan kal zela first floor here ni don mokatia kan lu swal le man te khop maya ka peng swal man zoya a chung che zo ka lo nia a mun kan thleng ta Lash studio ti signboard lo eng wa maya anal khop mai a chung a lu tango a dor hi anwama a thokate an fele memboka min lo welcome cha khop maya a thokte hi an polaita mi welcome dan an thiama mi biang bia kan thiam boka an bula omanuam kan tlangnel hal sa mai ni andor chungi anoma dur tokin thu tha cholna tur mun noma customer tamdo ni point nuam takin lo nga theya chuanin thingpui tui tak min lumboka adu tan chon green tea te po a order the mai the duang zong kha chuanin andor hi han en call velila anuam maya an no te po hi kan thingpui na no te po Lash studio no nga tania nal khop mai chuanin an menu ti maila an facial ti theng chi te kan endona tuna ka bulami milo dong sung tunu hi maria inia ama hianin kan thil ti tur te poi min ti sakdona kan en koala an nei ang tele a omang ang te min shil fia boka hydrofacial tele thil dang te po an nei chawa min shil fia na sakhop maya thil dang te kha chuanin kan thanta ber chu carbon laser kan ti dona ni chuanin carbon laser le extraction kan ti dona kan ti na tur ruma min shwai dona maria hianin lo thil le phot mayan kan tina mun tur nia hi arum hi nuam khop maya azau CHAH hete an khol te po hi a changklunga khol chale man to tak rin tlak tak kan nia hetiang tina tur ta na an siam hetiang tina tur ta na an le ani poka a chakhop mai an khol po hi chuanin kan ti chan tak mai an dor te han fangle thol thwagila te ro he an signboard ania Lash studio horoponal khop mai chuin heta hen facial massage khachi sang an ti poka khum pathu mo ma lights om halvek boka chakhop mai shooting nei du tan po chuanin tuna hianin kan na kan lo chan don ani kan ti tumbe amma sign extraction min ti sak dona chumi zo chuanin carbon laser treatment kan ti don ani tuna hianin extraction ti mai kan phi phota face washing ka mai anwaya ati fai don ani o kan soitel du chu extraction hi ti kop thenia carbon laser ti hianin extraction hi achom tel kherlawa ashana ti turani chuti rol chuanin voi khata ni khata ati rol thei thunga extraction le carbon laser hi chuti rol thatle na po chuna kina kan soyang natinga ti rol khela thatna chanka kan soi don ani kan che chho don ani ilo clear zel photang mare hi kangai sana deu chu ama hi MA nula ania master degree nei ngatania hetiang facial la ma hianin atui maya ekabula soidan tak phe chuanin atuina re to mase apain MSO nge tura adu tlatawang le ati tlatawangin apa thuwa oya emenula fel taka chuaka chuanin ka soidu chu engang mi po nila engang zirlai po nila hi MA ini lo ni pon ituina zona ina I tho theka aropia ahlua kha acha maya kan tuina le kan thiam na zonga na tho tluka nuam le CHAH hi om chon lo ke po he ka tuina ber le ka nuam ka ti na bera ka zong mek chu nia kain chir lo khop mai chuanin tuna hianin mai kan phi zowa mai phi zo vele sucking ania he extraction chu ani pakhata sucking te po ni thei thawa achan chu he hianin ka black heads te ka white heads te ala chuak donin a begin white heads ka nga china ke ma ta ki chuanin ka ti zona begin ka nar te ka chalte ka khabe thate a hianin white heads ka nga china tunchuma po hianin Lash studio hianin kaleng don ti shelok omang shim hianin I white heads enkol na lampang hi kamang tam lutuk lawa tunchuma po hianin lak chho tur chu omnual meya mase kawan hlok pui em
mà se whiteheads te kan nga lo chuan extractor kan nga lo kha chuan atul ber lawa chuanin enge I hetia saking alak chho akhol manga lak chhong si po hi kema chuanin achang chuanin enge hlo thona kan ei ve thina chan chu kan vuna hen sebaceous filaments kan ti te kha om ve thowa whiteheads ni si lo whiteheads ang deuh si kha kan vun ta na thale kan vun lo no pui tu kha om ve a khang te po kha a hip chwa theihna chance kha asan ve wangin kema ta khi chuanin engem ti renga tante extract renga tante chuan ka suggest lawa ma se thlakhata voi khate mo thlani dana voi khati te kha chu apoi lawa ma se aranga ti chi ani chuanin ka shelawa laser le extraction ti kop chana ka han soile lo loila extraction hian in soi tuang khanin kanvun ko no phui tu abikin whiteheads te kha atifaya blackheads te potify thawa chuwang chuanin kha carbon laser aka khanin kanvun chunga khan azulu thato bi kani aka kha chu a combination a thatle na ania chuan extraction te kan ti zota tuna chuanin laser turin kan bot sei to laser kan kama in kamaya carbon mass an tat phota enge chan longai thlale phota ngo chuan hemi carbon max kan hnoi hian mo bun karami ho kha hei abal ho khamo lo heat ve ni chu khami kha laser in kan ka pang cha hei bacteria te hei kan laser khana zukban pe ka bang hanin maibul tante whiteheads te mo blackheads te ta hana chalu tukta cham pores te po ati tight thei bok ta mo chuan ni le mo carbon laser ti dong khan extraction kha ngai kher lo kha chu an skin in an ma ni nam an ma mo dan zir khan a zong in kan ti chuang lo ti khan a chiang ve win ka renga carbon mass po kanin hnoi zo ta dum thlar khop mai chuanin tuna chuanin carbon laser a laser treatment lam kan ti ve thung dona tarmit dum min bun tira hei hian in kan mit atuam phui ta hei atuam phui na chan chu laser hian in side effects ania luna te luak chhuak te kha thlen ve theia chuwang chuanin mit khu hi ngai thina ni tin mit longa laser lo enteng poka a hrisel lo boka mit tan po lai na lo tok chu ni big lo ma se chu tia tor thei lo deu ang chu lo han ka don tak kha chuanin ka team ve dewa laser me ukha chu anal lawa thip ve sek chu om thina a bikin vun no lai kan nap thleng kan tiang chi hmui chung te mo chuanin kan mit mul bul te kha tiang vun no lai a khanin a thip tlemina na ve dewa a bak chuan na shan lawa a tor thei viau a report ri check me a gas lighter kap ri te po ang lek ka tiam kamidan tuam vek box siamo chuanin a soita kan khan hemi laser carbon laser na ati ber chu carbon mass ina kan hmai kan pores azuk hip khamilo kap fai tu te tin khami ba ka khanin kan vuna bacteria omte kha akap tlang boka timayang kan vun kwa kap tlang kha azuk kap hluma chu hmai bol tan te hmai ko zau tan te le hmai duk tan te thlenga cha nia suya nia hi chon carbon laser treatment po kan zota kanin kap zo der mai ka chu hi arei lo khop mai khan kan voinia kan thin ti tu lang cha kan zo carbon laser le extraction kan tia an rom khop mai a mai po fai do vukin ka sia
adang ti le zel tu lo khel ngo chu ti ro chuanin carbon laser hi voi khata a bikin hmai du ka te pe chon voi khata re ngal duak te voi khat ti wanga kiang hal duak tu la khan be sei lo ula a kha to ka ti ve zo zo wanga ya chu ti ro chuanin vun ti finance pores and colnante chon a tha ka ti fiawa mai duk na satani ro chuanin in be ve de hle ka ngai karinga in ti ve de fiat angai karinga chu ti ro chuanin pores zautan a tha ka ti keima chuan pores zautan a tha ka ti keima chuan alang ma bela effective ma bel ka ti ya pores b ka mai duk le mai bola e ro chuanin ti ve de hle ka ngai voi khat ai tam de hle treatment la ka ngai ka ti ya chu ke experience ani ti chuan laser kan ka zon hu tia adum te min ti fai sak zon hu hianin ka mai ka philia face washing chuanin skincare man tur serum moisturizer le sunscreen min pe thlap maya chuanin carbon laser ti hianin mai tlema ati ro ve thei deuh wangin tlema athik lampang products po min pe a chuanin ka soitel ru chu poimo kan chiar reng tur chu carbon laser ti tan reng chuan kar khat chung active ingredients a bikin AHA BHA ang te kha man chi ni lawa ke po kar khat chung engma ka mang lawa vitamin C te hyaluronic te niacinamide te po a man the me the ma se ke chuanin engma ka mang lo chin lo a kar khat chung chuanin carbon laser ka ti changa ni thumna te akar khat nu te ka mel ka mai ka ron thilang don ani in lo ensel don nia Lash studio hi an chang tlung khop maya an mani products hi an nei nual boka chu eyelash extension te nia hi Korea a an manufactured Korea changan siam ania a quality po a thakop maya chuan hei mai ba ka hianin mania mitmul vuadu tan khana theve ka he glue oma chuanin hi second nga chunga ro man ve ka nia hei mai ba ka hianin a glue remove na hi an da nei chewa chu hi nia hi glue remover nia in lak thak du huna khan hei man mai tur ani awal sam khop mai chuan hei mai ba ka hianin mui rong siam na te pon la neya tin microblading mitmul siam na neya chu Dubai lam product ani thunga an eyelash lam pangkha Korean ania chuan an lip color le an microblading mitmul siam na hi Dubai chuak ani thunga hei an product hi a quality a tha khop maya arin tlak boka hi microblading tina nia hei lip color nia mui rong siam moi chek na khani mizotena ke mani brands ngai kan nei hi a lawmmin an chonom maya an product hi zoram chung mai ba ka zoram pon thlengin an thon chuak na sa US lama te po mangan oma an thon chu ania hetiang ang brands cha mizoin kan nei hi a lawmma ngai luna chang kan shiat angai hle bokani ti chuan hi carbon laser ka ti changa ni thumna nia soita ang khanin vun ko kan por sa hianin effective ka ti maya ka voi khatina po hianin a difference ka mutheya enge vun ko kha aron zim thut lowa ma se a je ma chu improvement ka huna ma sabel ania skincare ti pon hi ka mailan dan ania skincare man pon nuama vun alang glow thakop mai ti chuan hi kar khat nuwa ka mai dan ani vele thunga hi engma ka mang lawa ka hnoi lawa carbon laser ka fakna ber chu por sa hian ania chuanin adota chuanin mai bolna nu duka hian a tha ka tia ke ma poi tlem chon improvement ka muwa kar khat nuwa hianin mai duk tan chuanin ti regu ve dor hleka ngai ka renga improvement chu ka ring boka ti chuanin mai bol e ro chuin mai bol re na tak chu ani ka ti theilawa a chan chu carbon laser ka ti atanga kar khat chung hianin bol ka nei man tlat na satak chu ni lawa ma se bol kha ve tlata chu ka tlang kom na ni te se ole tun chu ma chung ka ti chung ka Lash studio wa extraction le carbon laser ka ti na ka ron vlog theite nia ka chele minot le sak tu da zong chunga lawmthu ka soya Lash studio a hianin hydrofacial te carbon laser te microneedling te lip color siam te khatiang khathil chi sang sang anti theih in lo dorve chur don dia Christmas zona ti chu gai zon Christmas ma changa lo ti bek hi a fu viau bok ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share sak zel tuin ka som chewa video le pe ka kain mule chho don nia